ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLA 52 JDU ꯃꯉꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯣꯡꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ 53 ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ BJPꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯅꯁꯨ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯐꯩꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯠꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯠꯇꯅ ꯅꯩꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯅ ꯈꯟꯗꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ 53 ꯂꯥꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯝꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯝꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ 2-3 ꯂꯩ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ BJPꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤ 53 ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्टिकल 356 इम्पोज तौबुसिगी मरमदी हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन के मखादा सरलेबाक से ngakwa yadre हाइबे सिचुएशन में लेरे हैदना ngसाई गवर्नर ना प्रेसिडेंट रिपोर्ट पीरगा PR से थमग्री ने हैबा मदुगी सिचुएशन दो हाने के दमाई तौना कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा पॉपुलर गवर्नमेंट अमला लेबा ngap ngamungiro हाइबेगी थाजबा लेत्रगदी मेजॉरिटी लेजरगसु PR जे कुछ लिप तौरोय हरिबा अदर फैक्टर रि याबे हरिबा अन सेंटर की डिसीजन अदगी सिचुएशन लेरिबा क्राइसिस मयाम अदगी लेरिबा BJP की लेरिबा MLA समसुंग LI बाबुंग नब किशोर लाक चंगे बाबुंग अखोगी BJP की मनुंग दसो कोई पॉलिटिकल क्राइसिस थोपगी पोसे मादस नुमक थेंगनरगा सु लेख्रबनी चीफ मिनिस्टर याबो ग्रुप अमा यादब ग्रुप अमा हाइना बबो खाइदोक बबो लेख्रबनी बट हौजिक लाइबसे कोगी डिसेंडेंट MLA की अखोगी हौजिक ओजाना सो हाइबी गिबदो कोगी हाइरोक AC की अखोगी MLA थोकचोम राधेश्याम से अखोगी डेट 26 हौकिबा डेट 26 दा कोई दिल्ली दा सेंटर की लीडर सिंह न कोरपदगी दिल्ली दा चटखिबगी पोसे कोई न्यूज़पेपर सिंह दा फोंगनरे बट करी वरी शनर की बनो करी इंस्ट्रक्शन पिरकी बनो हाबेगी पोत दे हौजिक लाइटे अदो इतारगदी कौशलपगी पोट अमसु लेरे अदुगा हौजिक हयेंगसु अदुम मीटिंग तौगनि हाबेगी पोट अमसु लेरे बट लाकदोरिबा पोट से पॉपुलर गवर्नमेंट से कोई तसेंगना सेमगदोरब्रा सेमोइदोरिब्रा हाबेगी पोसिदी अखोगी तोंगान तोंगान बा अखोगी इवन प्रजान फावबददी अखोई सेमकनी हाबेगी पोसे थाजबदी खरा दुम वाटलबने पामो ममांग दसुदुमक सेमनी हारगा सेमदना दुम लेख्रबनी प्रजान चिगी थाजबजे हौजिकती अदुम 80% मुदी थाजद्रे हाबे यारे अदुबु हौजिकी लेरिबा नोनिनी सिदा तौरिबा होंगबसिंग हाबे तारे अखोगी स्टेट प्रेसिडेंट वांगांग पा दुगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर न फावबा अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थुबदा सेमगनी हाबेगी पोसे मियामदा प्रेस ब्रीफिंग द फावबा हारकबा अदु इतारगदी पाबु हंदकी मतंग सिदी सेमकपा याबगी चांस से पॉसिबिलिटी से लेना खनबिब्रा पाबु कमाय थमिनिगे ओके चीफ मिनिस्टर ओबिरंबा श्री N Birena फेब्रुवारी 9 दा रिजाइन तौबम मदुगी हेक ममांग दा लेरमिबा BJP की मनु दा लेबा क्राइसिस तो हजिकसु सुम लेरी काना हाइबदा मदुदा लेगिबा डिवीजन स्पेशली श्री N Birena सिंगी गवर्नेंस की फेल ओरपा इरांग सी कंट्रोल तौबुंग अमक्तबा अदगी सही अनि मुक नंगना थात कुनमा थोइदो मागी गवर्नेंस द पेन द लेबदगी डिसिडेंस मैम थोरकपा महांगना लेबाक सिंगाकपसिदा फेलर पना मी मैम की प्रजा मैम सफर तोरकपा मदुगी पेन दबगी लेबा डिसिडेंस की लेबा सक्तम दो हौजिकसु असुम लेरी हेबसे कोइ असुम ताई मीटिंग तौबसिदा हौजिकसे केम अनि लेयना कोइ चरावना लौबु याय नसाइगी हाना सरकार पाइरमेबा बिरेना सरकार पाइबा मागी मतुंग इनबा माबु याबा से कोंथोगजों गोविंदास कुंबा मंत्री ओरंबा मीसिंग अदगी अते कैबिनेट मिनिस्टर सिंग मदुद लेबा केम सिंग दमगोय सम पुल्ली अरांग निथौगोंगी गोविंदास की मयम द पुनबसिदा यावरिसे यामना हौजिकी बिरेन को सपोर्ट तौबा दुगी केम गतनी अदुगा सोंगे अतोपगी केम सैतबरतगी खंगदे नत्रगा कोइगी राधेश्याम की केम नत्रगा खेमचान की केम अदुगी मीदो कनामते यावदे अदुना मदुगी डिवीजन दो अदुम परसिस्ट तौबनिना सरकार सेमबसे खरा अदुम लोनियाना अदुमाय तौन हाइजगे अदि सिना तबा तो प मरम अमदि कमाय तौगेदा हौजिकी अमिशान सु हाइगेबे ngase वफम पल्लेको पल्ले हेदि कनोदा अखोय सरकार सेमबदगिदी लेरिबा कोई कॉन्फ्लिक्ट से हाना लोशन बने हेन मरु ओय
Kainada Sarkar Shembai the Moju Palm the Budinate, Mogi BJP political party, when a power the Labour, power the election Toba, Madu Putong Java, the Moy Loni, Adumako, crisis in a hen, a Maru Oi, was a conflict resolution Togdana, popular government, Tamuda, Mokoi problems, sort of without Muhela Luni, Hojiki, PR government, especially cookies in a so neutral labor government when a sui. Was it especially as BJP na Litova, Skimite as chief minister, or Sarkar, Lakumatam Sida, there are two Kariahani weakness, and Nile Hariboko. Amadi Parasapatas may take it like Lakata chief ministers do partisan, we need have one at he may be very neutral, impartial over yet, Tavakazana over Adogo Madugi government, the labor, cookie community. CSO cookie CSO Singina Masida Makoy Tazabaze, and Kras and Watkado Mali. They have more faith in the central government. At all along Mokoina High School central government, I quay here at Haze High, and I been billions who billions Mr. Wimatam Dama resigned to Hornbio, PR Tambio, Mokoy Lako, all along by Badum, but Dimani. And then Hosi Madugi cannot reverse Torubada, cookies in Hen Hen Tatu Hidra Habigi Suoma. Second, JK. BJP leader amana chief minister oirakumatam da governance phagani haibagi mami si tata daba kaina heda center gi BJP style of functioning hai tare ko yamna centralized tawba government se ojike kana su haire ko PR layer su adraga PR mamang su center na everything is especially law and order matang da de moine dictate tawraga dum sarkar se chalai ba aduga manipur da lege de chief minister se ge power se amta yahon be da ba hojik atopa era b ram chief minister helen khalse mongoda hojike unified command ge six chairman ge kan post se hanjingadra mongoda hojike kano se ate mongoda administration ge laiba rules of business ne pi riba power se mongoda restore tawgadra haibje koi khada doubtful oi hariba kaina da high situations in a circumstances in a Yadavanina center na Adam Makoi could think in Gadana, Adam Harakani, Makoi the right Hado, you won't be able to deal with handle the situation and advise only. Aduna, I quite know popular government, Tamuma Tamsida, it is something like back to square one. I did Karihani, Magi, Laiba, relationship, Laiba, central government, state government, labor relationships, the Amana dominant or the state Kisina. Wangang Javangam Dava. I think Atopama point, Amana, Huziki, Ladiba, Equasi, Manipur meetings is a victim, my Tarekwa. Is a victim of the Gazagi, BJP misrule, Hagaram, BJP mishandling. Tauriba Makoi Ladiba, Makoina Tauriba, Tabukshina, Equasi victim or even. Suppose Kudaman had a Huziki Kanagumba, Matona Hava, Chief Minister Ramalai Class, political party though. BJP na tab atopam de oireng khalasi a ra b reng khalasi madu de assert tawngamba ai constitutional right to silai hai den kana tawwa center ga mukna bangamba adugamba ai koi sarkar ma pami hari ba adu orgadi hojike laiba BJP ki MLA kunthra in thoi JDU de ki mangala aga jongching khara ga defect ga moi kunthra dare te lairi makhoi mayam je pulap loina total in kariyan pulap loina makhoi je BJP de ki thola ga mokoi atopa party ma semaga anti defection law na su cover tawdaba atopa party ma semaga mokoi sarkar sem ge na mokoi claim to wi ai hariba maduda Manipur ki praja mayam na mogi leiba BJP ge lebe MLA si ma thona phai ne mokoi di center ga mukna bangami ne ai khoi gi su state ki right le khoi gi su pride le ai khoi gi ijat se center da kya kuina khoi bo otna nei dana na khoi na yam hanthana khandana legadori no haibudu mokoi assert to bunga me ai adum smai to na defect to ko da torko matam se da mokoi gi le la ka dori ba mi kunthra tare la kaino se sarkar sem se seman bai ai seman da bai abagi maram ani ohum lai amana hojik se BJP gi hojik president rule lai re sarkar sem ge da hekta mi kunthra tare se na har ga sarkar seman bi ga do banate hare ba amara om dai khoi gi article 356 imposed of Busiki Madam the High River Constitution Game Maka, the Sarlevak Singak, Yadre, High Base Situation, Lay, Hadana Sagi, Governor, the President of Report, Piraga, PRC, Tamgreen Herba. Madugi situation though, Hadagi the Maitona Constitution Game Makada, popular government, Ngap, Mungiro, Habigi Hazava, later the majority Lajerasu. PRG ko su lip to roi hariba adar factor hi abi hariba ana center ki decision
adagi situation leriba crisis mayam adagi leriba BJP gi leriba MLA sungsung LI singi makoi gi jam subservient oiba aikoi di center na harakwa du gong logodomni haiba adagi manungda leadership ki crisis haiga dara makoi masen munabagi ama aduna hoji popular government ama lakpa base mase it's not possible center na su pamde hojik tawriba langi baside praja mayam mamangda aikoi sarkar semba popular government aikoi leina bo honai mase ngasagi mayam da so ne hariba aduga hayeng meeting tongne je mase de su ko su expect tongai leite ka yeng se ba hayeng moi meeting toguduri sida makoi BJP gi leba MLA kuthra tare to tribal gi leba kuki leba moi tare tumdi la roi kutai tu na ta ba makoi kunthra se la kadana la khoi dra yeng se riba suppose la ene su khala se ba la ku matam da makoi aikoi gi leader ama mase khan ba ngame adara makoi wari lobo ngamgadra ngamoi dra ba yam na maru ba di makoi manungi leadership munaba hojik lai se kan leadership munaba sida hojik ki billion gi kambu singchina su makoi jo mathoi nuai ta le ngodoi ni aikoi na sarkar pai da nuai na ministry odana chief minister odana nuai na kari hai ni power enjoy to le ngai dra aikoi bu namdana tuhaliba mi du aikoi na kaido bage support to goduri no hai ba makoi ge makhar ong side ki tuhaliba dissident group to na chief minister oine we honor ko madam da song gi kamu si yaro ere ba aduna masi gi class of interest leibani na ngasai gi sarkar se shemoi aduna PR se asung continue tawni hojik thoiba hayeng gi la lege de meeting si dagi thodok na aikoi ne expect ka stung tong no wa pham natraga adong result ka su leite aduga adugo manika praja dai khoina amuk hiding ba mana popular government lei bai si manipur praja na su pami adugo popular government dagi hena maro badi crisis solution bane hariba crisis solution ba dar ga di popular government do khaitang war suwana khoi tha manga ra taruk laga ngai gi si ai khoi main demand di manipur gi CSO amusung manipur gi praja sing na demand to go do badi ai khoi gi noi popular government hamgera natraga PR to gera to aikoi crisis se time bound oiba mong da target thamaga mase solution bi hoina demand to go mani popular government thambi hoina demand to go na crisis se solution loi mase ki situation se fully understand to daba mi kambu na kharna people popular government haina demand to buni haina idmai to thamsage okay akogi hayengi pangthokadoriba akogi meeting sida akogi expectation che kaya tongningai leite habai wa form dani mama da sokoi leader gi matang da jay na besatum laikhrabani manungda political class for thokpa laikhrabani but aduna akogi praja singna pambiwa popular government samna thoba matam da work kani habigi possibilities kitang name badu gi often papuna thambiri se ai ani akogi northeast news ta phongdokpa akogi news amakha ko tawjara kan da akogi prime minister se koi july da lakpa yabagi koi possibility leiba masi akhoi kadai fawa chumibano chumdribano habigi fully officially notification but makti fangdre but akhoi yam thazaba yaba source khara dagi akhoi media sing habak pathing na zabani masida magna lakadori base akhoi magna last la ambase manipur da khongdar ambase akhoi 2019 gi January da election ga mari lenna lakibani but akhoi manipur gi chai ani helaba crisis da no mata fawba akhoi even lakpiu haraba ta laktana laikhrabani wafum amata phoi manipur gi crisis gi matan su phongdok palaikidrabani but July thasa lakani habigi ama lairibase masida koigi source na phangwa pausing da koigi lakadori base koigi project khara koi inaugurate tawbagi gi matang da lakpagi pot oina su tawi but praja miyam singna pen ga dori bram hakna karigumba laktaragadi lak aningba matam da koigi thoiba crisis da mahak po mutangi lakpiu Manipur gi lariba situation se amutadi yengbiu habagi pose high kraba babu da lakta dana laikrabani adu handak lakadori basidadi khoi praja singi intention ji kamai to gani babung kamai yengbi babu ojike prime minister lakani haibase san mase confirm to budi nate yes anyway ma na lakpa yarabani lakidre crisis se horokoda 2023 ki me he horokoda lakham thokuni atei lamda the state suguma situation nama any problem ama lebada rail gi accident gangde ama gangde lebada ma chalibni even a kari hani kana Kerala da kasagi landslide to goda ma chali adegi Odisha da rail accident to goda chali adum chalibni hariba aduna ekoi gi jing saina nahana lakpa yarabani aduma la oi hadana adumai tawna lakthabani hariba adu handak lakki harisu adum welcome tawi lakham di thoi
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ so called conflict ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ conflictꯁꯤꯒꯤ solutionꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯅꯗꯅꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯇꯅ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯀꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗ ꯆꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯁꯪꯒꯥꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯐꯔꯠꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯐꯟ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯄꯤꯔꯒ ꯀꯞꯄ ꯊꯦꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯐꯣꯔꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯏꯝꯄꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯥꯏꯁꯇꯨ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯔ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣই CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ CSOꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕ CSOꯒꯤ ꯔꯣꯜꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯋꯦꯟ ꯌꯨ have some understanding with the Kuki-Zo communities ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁꯤꯃꯈꯛꯇ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯕꯗꯨ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯣ इट इज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द करी है कुकीजो कंगूगी मरक्तने हरिबा स्टेट गवर्नमेंट फावबा याम यावदे स्टेट गवर्नमेंट सिजु अदुम नेगोशिएशन डिस्कशन तौबरे यावे है अदु मखोइना पियु हाइना तालिबा था दबी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी है सेंटर द सुम तांजगदमनी अदो तानबदो याई कसु कायदे इट शुड बी इन अ डेमोक्रेटिक वे सपोज खुदम हायदा बिहार की झारखंड खाइदोके डेमोक्रेटिक वे सुम डिमांड तवी आंध्र तेलंगाना खाइदोपदो डेमोक्रेटिक तवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खाइदोपदो डेमोक्रेटिक होइबा याम पीसफुल होइबा मौंग सुम डिमांड तौबा याय मदो सेंट्रल गवर्नमेंट मदो मरम चाय चादे है तो हायरगा अदुम खनगदबनी मदुदा मोइना हाइबा डिमांड दुदा यानिंगदबा कम्युनिटी सिंग मैतै बोरसु नगावरसु मोई पॉइंट ऑफ व्यू सुम थंबे या जम डेमोक्रेटिक होइबा मौंग तौदना खुलाई पायरगा हेक्ता एकोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मुन्ना तौगदबनी हाइबसिदि यामना करी हायनि हौजिके कॉन्स्टिट्यूशन पीरीब लंबी नत्रग डेमोक्रेटिक होइबा लंबी दुदी ओइदे अदे अतोपा मनांग सो खै शांतना हाइबता कनो आई खतंग कमेंट खरा पिनिंगे खैगे लेबा ऑल एलोंग लाकोसे खैगे स्टेट से लाइरब स्टेट इना सेंटर ना पैसा पीरग हिंगी एदना दुगी थाजबसे होगिबा सही 63 सिदा सुम लाखने हरिबा कोई मणिपुर सिदि लाइरब स्टेट नि लाइरि सि करिगम
ရှိကဲနော်ဒါ we are poor because we are poor အဲ့ဒါနေပါဆိုင်ကေအခွင့်ရှိ revenue လောက်တော့လမ်းပြီးရှိလိုက်တော့ပါ port ယွန်ဘတာရရမ်ယွန်တော့ပါခစစ်တန်ယွန်ပါအဲ့ဒါမလဲ sale tax လောက်တော့ခစစ်တန်လိုက်ပါအဲ့ဒါမို့တော့နာမိဝန်တကပြရက်တနာတော့မတင်ရှိမဒီ plan non plan ကလည်း planning commission တော့ကအခွင့်ရှိဇုံ planning commission ကြီး plan allocation discussion အတူတူရောက်ရအဲ့ဒါ planning commission မထခရဲမထကဘာတုံးရှိတဲ့အခွင့် state အမောဘကဖုံထုတ်ပတ်ချက်ထုံရှိအခွင့်ရှိဖဇနာငါဆိုင်က finance commission နဲ့ရတဲ့လိုက်ပါမလဲတဲ့ finance commission နဲ့ရလိမ့်မရှိခနဲ့တော့ center နဲ့ခုံကတ်ပပရှာ state မယမ် India က state ကမှာပန်စီဒါယန်ထောကတဲ့ formula အမလေးရီရပါ 40% of the ငါဆိုင်က tax collected by the center but distributed amongst the state ဟိုင်ဟိုင်ဘမ်လေးရီအဲ့ဒါမဒုကယန်ထောကတဲ့ခွေကဖုံထုတ်ကို formula လိုက်တဲ့ဖဇလိုက်ကြရမနီမဒုက finance commission နဲ့ဟဲလာတနခွတ်တနွေကကရီဟိုင်တို့မဒု criteria မယမ်လေးရီ save ကိုခတော့မနိုင်ဘဒငါဆိုင်က high 41% ရှိကရပြရကမတန်ဒါpopulation မဏိပူကတန်ခိုင်တဲ့လေဘာအရုဏာချယ်ပရဒေ့ရှ်နဲ့အခွေဒီဟဲနပရှာစီဖန်ငယ်ရီပါဖန်ငယ်စီကမိုက်တော့ကေတမွိုင်း forest cover စီယာမီကဲပါ area ဆော်ဝီဟိုင်ဘကွန်ပါ criteria စီ area တွေယံပါ forest cover တွေယံပါ population တွေယံပါအဒီ backwardness က index အတူအတာကရီကရလဲရံကနိရှိမလဲတဲ့အတူကအခွေကအခွေနဲ့အစားနဲ့ဖန်ကြတဲ့လေရတော့ center တွေပြင်တော့တော့အခွေကအမနာtax ခလေးရီဟဲ့ပေါ့ကွာ state က GST ဟဲ့ကွာ state က GST စေခွေ center တော့ခွေ depend တော့တဲ့ collection တော့ဘူးတော့ center နဲ့တော့ပြီးအခွေက account နဲ့ဆုံးကျန်းနေတယ်မင်းအဲ့ဒါ Iran ကထောက်ပတဲ့ကခွေက2022 to 23တွေခွေက state က GST collection စေ1400 crore မှုလာတယ်1400အဲ့ဒါဟိုจิต2000 ဟဲ့လာတော့မင်းအဲ့ Iran ကတော့สิ่งที่เราเห็นที่จะฮีมันต้อง1100 1200ต้องหันทางอะไรบ้าง growth หลักก็ต้องเป็นหลักแต่นั้นเบี้ยจะใครอะไรบ้างสิ่งนั้นแต่ว่า suppose มันนี่พูดถึงสิ่งคือต้องมาได้แบบว่าอย่างใครได้รีบรู้การที่ GST ไปวันศุกร์นั่นแต่ก็ vehicle registration ด้วยศุกร์การที่เสมารุติการถามมาได้มันนี่พูดถึงการที่ฉันยังเคยโชว์หุ่นเห็นโยนละเมียอะไรบ้างเองก็ไม่เอาอีกชาไม่ยงโยนละหมดอันนั้นมาดูอยู่คนก็state के GST มาละอันนี้อันนี้ vehicle มัน registration ตัวก็มาใช้เกี่ยมาดู state के कागजตัวนี้ยามเดินไปลิสิงคุณท่านนี่ผู้गाड़ीมันยามเดินลิสิงยังใครหุ่นผู้ลากก็ยกยาวดีอะไรบ้างอัน vehicle registration นี่ลากก็ตัวประกันตัวมาไอ้คนจะละอันเดรอันนี้ก็มันญี่ปุ่นก็แมงกี้ปังบ่ให้กันละยามนั้นเขาจะกี่गाड़ीคุยกันจะก็ตัวว่า property registration เสียดายมาเสียดาย I think มันไม่ทำทางจินตนาอาด้าगाड़ी ILP กินี่คุยอดูนี่อาด้านี่ตัวนั้น restriction ตัวนั้นมาใช้กี่ freely มีกี่ private property transaction ตัวก็ตัวมันญี่ปุ่นก็แมงกี้เพราะว่าใน NBN สิ่งที่ให้ตัวให้กันละยามสัตย์นะกัน vision วัดป่าการีนวยที่รวยที่ขังตัวว่าทิ้งได้ไม่กี่รายสุดเลยตัวว่าไอ้ชากี่ property ตัวไอ้น่ะการีนสานแต่ละย้อนบ้านนั่นตราก็จะกี่เรื่องย้อนบ้านไอ้พวกกันตัวwhy should the state government prevent me ไอ้ที่ free will เนี่ยหรือว่า it's my right อันตัวว่าถึงยันตัวเราไม่นั่งมาใช้กับ state แต่การก็ตัวว่า sell กี่มาใช้กี่ stamp duty เองเลยดีหรือว่าไม่ใช่กระโดดซ้ำจะนี่เห็นก้าวว่ายาดีว่าพวกนี้เขาจะที่กรีมันจะมาดูถึงยันวันนี้นะกรีมันจะเอาล้นนะกรีให้ mortgage ตัวนี้ครั้งเดียว understanding ย้อนไปอันนั้นมันนี่ผู้สังกัดpolicy ให้ตัวนั้นไม่ตัวนั้นเขากี่ revenue ก้าวก็ตัวจะก้าวหันเลยอันตัวก็ center ในคุยตัวมาเตียงป่าไปยาไปเจ้าอาไปที่กันใช้ไปบิฮาร์ดก็ตัวเรียบว่าก็ใช้กี่โซproject เช่ all in institute medical science ท่าว่า railway กี่ project นั่นก็อามาไอ้คุยมันนี่พูดถึงโซริงโรดก็ตัวดีตัวนั้นก็เช่ external added project ก็ตัวเช่มาสิ่งในสิ่งในabove กันวันนี้ว่าคุยกัน normal allocation ตัวนี้อันตัวมาสิ่งที่คุยกันให้สิ่งบางอย่างดาร์ไว้ไอ้คุย opposition นั่นแหละก็สู้ไอ้คุยน่ะมาสิ่งพังไว้ให้ไปว่าผมดีเลยทีเขาจะเลยว่าสังกัดจะไล่มาทำจะท้ายนั่นดี political decision ยามตัวมีเขาจะที่มาสิ่งใครดีกันถ้าใครต้องหันทางมาได้นะขันเลยอันนั้นไอ้คุยกัน opposition น่ะป่าแล้วก็สู้มณีปุรดาไอ้กี่พังคำทบปัสจักท่องตัวลอยน่ะพังกันนี่ไฮดราทำไมตรงไหนทำจะแก่มาสู่คุยเซ็นเตอร์ดาเลยว่าปาร์ตี้นั่นแต่ดีคุย state กี่พังคำทบปัส budget นั่นแต่ก็ฟันพังไว้ให้ไปสิดีมาสิดียามน่ะอารานบ้าดูก็มา concept นี่ท่าจะเป็นยังไงนะทำไมตรงไหนทำมาก็เลยรู้สึกจะแก่